Feel this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. For real. Never meant to make your daughter cry. I ćao ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu Minecrafta preživljavanje. Ljudi, i danas ćemo opet da igramo ovo naše preživljavanje. Šta mi je rekla, Desmir smo, Desmir, i vidite, imam neke novosti, evo, nisam želio vrata, zato što mi gadno onako, gadno mi skroz, ali u ovoj epizodi ćemo da pravimo sebovu krov, ne krov, nego ovo je pod, kao pod, ali da vam pokažem još nešto. Imam ovdje ovo beskonačne vode, ali imam i tamo, ali sam tu upravio zato što mi treba. I ovdje sam saznao kako se ovo pravi. I evo ga ljudi, radi sve. Što ne sjem? Sinte, evo ga sad ima. I radi sve to. I vamo imamo naše kravice. Ima 3 sam. Hoćete mesa, a? Nećete. Ode ja na svoj posao da se bacim. U ovoj sam to rekao da ćemo ovaj gor ploču. Kako se to zove već normalnija? Zaboravio sam. Ako ljudi čujete neku mušku tamo, to moj brat mi nešto sluša. Stariji brat. On je lud. Čekajte sam malo. Šta sam htio? Ovo mi treba da sad napravim kao stepenice. Evo ovako. Sad se mogu da stavim ovo sve. Pa hajmo da počnemo. Evo. Već sam se sjebao prvu odmah. Ali nema poveze, idemo ovako i krećemo. Ne, pade. A jesam smotan. Vraću draga. Idemo sad. I evo ga ljudi, nisam uspio sve, nisam imao dovoljno ove, kako se zove već, nemam pojma, ali ja imam ovdje drveta. Čekaj. Gdje da smaknem u zemlju, smetam. Ovako je ljepše malo, ajde, šta kažete vi? Ovo treba smaketi, imam 2. Ne, to Ernadivo je smetan. Ovako, mislim. Imam ovo, a ovo nije drvo. Evo, bit će dosta. Možda se ovako. Ne može. Ne se. Ovako, ovdje. Ovo će biti dosta, ovih 30 komada, hoće i previše. Ajde, nabizim, to, idemo. Evo ga sad pojavim. Možda se to neće čuti u ovoj klip. A ne znam, bilo ovdje. Nisam baš siguran, ali to ću u sljedećoj epizodi napraviti. Ali sad ljudi, idemo dole u rudnik, nešto da vam pokažem. Ovaj dole što sam išao sam malo kopat. Ajmo, brže, to. Ajmo. Jel ovo nije? Idemo još dole. Evo ovdje. Vidite gdje je ova baklja.
imam ulaz, pa imam redstone, kao što vidite, ima ga, nema više, dosta. Kad sam kopao ovdje, gdje je to sad, nije, ovdje, mislim da je ovdje, jest, našao sam iron. To mi puno znači, imat ćemo sad i one, kao što sam rekao, imat ćemo i one pantole, ili hlače, kako se to kaže, nemam pojma. Ajmo odmah i ovaj kol da kupimo. Evo i redstone imamo još, to je dobro. Imamo još redstone. Ajmo sve da smaknemo ovako. Ima ga još. Nema više, dosta bi bilo. Ajmo, ne znam, ma neće ovaj kol da kupim. To mi je baš dosadno kupiti. Ali sad idemo gore. I evo nas ljudi, mi smo izišli iz ovoga. I vidite, meni je porastlo moja farma drveta. To sam ja sadio, mislim nije u prošloj epizodi, a meni se čini. A vidite kako mi treba. To je to, znači Bože što kaže jedan. A ovo što mi je, kako nekako pričam ovo, ono znači Bože. Ajmo ovo napisati da kupimo, ajde, brzo. I hvala vam ljudi na 83 suba. To meni puno znači. Hvala vam mnogo. Uskoro ćemo stići i do 100. Možda ćemo stići. Nemam pojma. Ajmo šubu. Vid mene čime ja kopam. Ribne rane, joj. Čekaj. Jel ima još drveća? Ima, evo i. Ajde. Aj, kopaj ti sam. Pa ćemo sad, ne znam, kako bi građevinu pravio ili tako nešto. Tako nešto slično. Mislio sam da napravim štalu za ove krave, ali neću stići. U stvari ne mogu. Zato što ja to neću. Koja? Neće, neće. Čekaj. Je li ovo? Jest. Ajmo ovoga mjesta da uzmemo. Ovako, ima drveća da posadimo. Tako. I hajmo sad na ovu našu farmu. Čekaj, ostavimo nešto. Evo ovdje vidite, nisam. Ali nema veze. A idem ja sve to. Ali sam imao jedan stek. Evo ga ljudi. A hajmo sad da ove naše kravice da ih množimo. Da oni rade svoj posao. Ajmo dva. Vidje. Dođe malo ovo. Dođi vam. Dođi ti. Ajde. Brže. Evo još dva, hajde. Nekad. I sada, evo pala noć. Sad ćemo da malo ove zombije naše ubijamo ih. Ja mislila da tamo počnem još ono, koliko imam. Imam 25 komada, ali neće biti dosta. A imamo mi još drveta. Ovo je dobro. Ajmo šugo.
Ajmo. Evo ovako. Ulazi nam dosta. Tako. I previše imamo. Možda imamo i previše. Ali nema to veze. Što je previše, to bolje. Pa ja. Iron. Imam gold i iron. Čekaj, gdje je iron? Imamo li gold? Gdje je iron? Evo ga. 16 komada. Da sam ne uzim? Nisam. Pa gdje je prazan? Ovdje iron, ovdje gold stavimo. Ovdje ovo odbacimo. Zemlju uzmemo. Zato što je zemlja bolja. Lako se kida, kako bi rekao. Mene kida. Lako se topa. To sam htio reći. Ima koji zombi ovdje. Ima li koji? Ne, ja. Svi se prepali jadnici. A mi idemo sad na posao. Bilo to što se tiče ovoga, kako bi rekao, poda. Ne znam kako bi rekao, što nema zombija, evo, Ace, lagano. Ali nema. Što nema? Svi se prepali neki. Čekaj, idemo ovdje log, tako. Idemo da smaknemo ovu zemlju. Zato što smeta, ima ovdje. Da stavim. Evo ovako. To je bilo to. Možemo da dignemo uzore gore. Što nema zombija, vidite ovo. Ovdje malo još. Šetak neki mali. Ne, svi se usrali. Dede moj. Čekaj, snimam, što? Ja sam mislio da sad ovdje, tako, 1, 2, 3, 4. Ne znam, išao bi gore, 4. Lako, ljudi, šta kažete? Jel ima 4? 1, 2, 3, 4, ima. Ajmo. Tako ćemo dići. 3, 4. Lako. Još 4 ovdje. Tako. Još 4. Vidite, znam ja brat sve do 4. Pa ja. Idemo ovdje. Evo ga. Ovdje bi su sad jednu storiju, a ovdje drugu. Ali moram se nekako još stepenice. Jer ovdje... Evo ovako, imam stepenice. Evo stepenice imam. Ovome često nisu, a ovome jesu. Eto tako. Ovdje mi još jedno. Ovdje nešto ne znam. Ovdje. Počnem. Ne da. Ako počnemo ovdje. Ne. Čekajte. Joj, gledam kako bi ove stepence napravio. Ne znam, bilo ovako. A šta bilo ako ja njih stavim ovako skroz vam? Bio sam mogu. Valjda bi. Ne, to je nade, vraćaj se. Ovako. Ovako. Još ovako. Čekaj, penći ga. Još ovako i ovo smaknemo.
ćemo 2, haj, imamo mi još toga. Stavimo ovdje, eto. Dobro stepenice ispale. Da smaknemo ovo i ovo. Aj, evo ga, taman na ovaj čašak došlo fino. Samo ovako, idemo ovdje. I evo ovako. To je bilo sad dobro. A sam gore, ne znam kako bi sad uradio. Stavim ogradu sa ove strane. Kaj to bi možda ispalo dobro. Ja sad ne znam. Ovdje prvo po stakle da probam. Imam ovo stakle. Ovdje. Imam 8 komada, bit će dosta. Ajmo to da probamo. Ovako. Ne valja. Ovdje. Vidi. Bi ispalo dobro ovako. Kako sam ja mislio. Bi ispalo. Ali imam još stakle. Imam 10 komada, ali pijeska nemam. Tam nemam. Pa hajmo malo uzeti pijeska. Čekaj, imam ovdje. Uzet ćemo malo pijeska pa smo onda u sljedeću epizodi. Da to napravimo. Evo i pučena lopata. Evo, ovdje ja drugi praviti. Evo ga ljudi, druga lopata je tu. Vidite kako sad to fino radi, vidite kako je jaka. A ima ovo dosta pijeska, bit će nam dosta. Ovdje imamo onaj kao rudnik što je bio neka pećina kao. Nemam pojma. Koliko ima? Treba nam za sve. Sve da ono napravimo. A ćemo zato skupiti više pijeska. Ovako. Evo ga. Prije je bilo dosta. Kad bi ovako stisnem ovo slovo. Ovako sam mislio samim stavkom cijelu kuću. Malo radimo, tako je. Ovako, ovo ovdje i ovo ovdje. Čekaj, gdje ću ja? Da će biti valjda neće. A koliko imamo? Nemam ništa jesti. Kako je? Hajmo sve mutosku kruha ovoga neka. Sve ćemo kruha. Koga kaka, nemamo jest, imamo jest. Koliko nam daje? A 2 sam. Znači, kruh nam daje 2,5, nemam pojma, nisam sad pratio. Ovako, pa ćemo ovu. Dobro. Eto ga. Tako bi ja sad mislio sve. I ljudi, to je bilo to sve za ovu epizodu. Ako vam se svidi, bacite like, sub, komentar. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!